It's a good morning to you. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele and this is the Breakfast Club. Every week we look into issues that affect the informal traders and vendors to just understand how life has changed, especially with the COVID pandemic. We know that a lot of people were affected by the COVID pandemic. Some have failed to get back into business. But now that the lockdown conditions have been eased, we want to find out what are the prospects of going back to normal. What are some of the issues that they faced and how have they been surviving the past 2 years? Today in the program, I'll be talking to Pretty Mpofu, who is the chair-lady for Ward 13 under the Bulawayo Vendors and Traders Association. Mama Mpofu siyalibingelela emsakazweni kumbe ehlelweni. Siyaphila baba Ndebele. Yeah. Lingasitshela ukuthi lina ezokuthengisa lezi ziqale nini? Mina ngaqala ukuthengisa ngo-2006 ngemva kokuba sengihlukane lobaba wabantu abami ngasala sengiyisingle mother. So ngangasela enye indlela engangaphila ngayo ngaphandle kokuthi ngiqalise ukuthengisa. So bekuhamba njani kodwa lapha ihamba njani business? Ngithe nxa ngiqala ukuthengisa ngaqala nge-cross border trading because ngangi-understand ukuthi nxa uchapha amabhodi usiyawoda ngale izinto zi-cheaper okudlula ngapha. So ngaqala nge-cross border trading boku-right ngoba ngesikhathi sakhona ngiyenelisile ukuthi ngifundise abantwana as a single mother. Ngikhuluma kumanje i-first born yami iyabhala i-A-level. Ngimfundisa ngakho khona ukuphila ngokuthengisa. So bengihamba siyawoda ngale ngaphandle kwamazwe Botswana, South Africa, Zambia ngibuye ngizothengisa ngapha eZimbabwe. Bokusaselula ngiqalisa ngoba le ndawo zokuthengisela kade kusachiphile. Isikhathi esiningi sibhuka lapha nesitholo every Saturday. Uthola ukuthi ngabhuka Saturday Sunday ubuthengisa imali ekwenelisa ukuthi ubuyele futhi uyewoda uphinde usale futhi lokuncane okukwana ukuthi abantwana badle kumbe ubhadala izikole fees kumbe ubhadala ama rent. So ukukhothama la. Yebo ukukhothama. So bekule business la. Hayi ukukhothama kade kuhamba civil. Hayi besithengisa kakhulu. Ngoba lapha nabo kubuya kuhlangana abantu bonke benithengisa kakhulu impahla. Ifootwear lezigqoko nje zabo baba ikakhulu ezabo baba. So ukukhothama bokubuya bonke abantu nje abahlangeneyo bekudume konke kanti uthatha ukukhothama izinto sichiphile. So yiko kade kusenza kulethi business kakhulu. But nalali durisa phela ngomathi ba. Hayi but besichiphile. Laphana izinto bokusase affordable abantu bebesase le mali okungafanani lakhathi ukuthi wonke umuntu ezekhala ukuthi womile. Laphana kade kusase ngcono. So kanje bagcine ugcineni ikhothama imiso iCovid angithi. Yeah ikhothama yamiswa iCovid. Sekumile ukukhothama lapha na. Yes sokumile ngokhothama. Ku-affect njani wena? Kungi-affecte kakhulu baba Ndebele ngoba ngikhuluma khathesi sokumele ukuthi angisayenzi kuhle lemsebenzi endlini njengoba njilo phambili ukuthi as a single mother konke yabe kukhangele mina. Qala bokusiba lula ngoba phakathi kweviki ngingathengisa Saturday Sunday, Monday ngihamba ngewoda, Tuesday Wednesday Thursday ngizabe ngikwanisa ukuthi ngenze imisebenzi endlini. Kade sokunzima ngoba ngikhuluma lana khona pha kumele ngithwale isikhwama, ngibhode. Okunye ngikwanisa ukuthi ngicelise njengoba libona ngingalawo lo msiko wankhona khathesi ngiyabe ngicelisa komunye esithengisa sihlanganisile ukuthi yena sinsekwanisa ukutshona esendlini ngifake kuyena asale thengisa mina ngibhoda lokunye. So sokunzima ngoba ilanga liyachisa uyabubhoda uthengisa lemsebenzi endlini awusakwanisa ukuthi uyenze imisebenzi. Khona ukunakekela abantwana ubancedisa into eziyabona umwethu kuba nzima ngoba vele nxa uvele uthengiseni kokubhoda uyabudiniwe. So uyabudiniwe ibusiness lihamba kuhle ufuna ukucalculate uzondile. Ukudla yes. So i-lockdown yona sikhayile i-lockdown lapha sumile kokhothama lapha because ngo-lockdown ikuqasa ukuya wathengisa ngapha. Yes. Yeah, i-lockdown kwaba nzima kakhulu ngoba njenge-cross border trader iborder yasuka yavalwa. So iborder isivaliwe uhulumende wasovula ama-cargo trucks. Ama-cargo trucks okungawo ukuthi sokumele ukuthi usebenzise omunye umuntu ukuthi akuwodele izinto okuziwoda before. Thereby abantu bangikhona iningi labo esibabiza ngokuthi ngama-runner. So kusiba le fee osuyibhadala ku-cargo truck ukuthi bahambe le mali yakho kumbe ubaphathisa babuye le mpahla zakho kube le fee oyibhadala lwana ukuthengela ngale impahla ngaphandle kwelizwe. So khona khona ngathi kulokho kwaqala i-lockdown kwayenza ukuthi izinto zithanda kuba nzima ngoba sesilahlekelwa imali ngeke ngalahlekelwa imali. So ulahlekelwa imali ngaba le stress ucina usugula uvela usunguhlala ngogulayo. Ngaphinda njalo ngalahlekelwa ngama-customer. Ngoba baba Ndebele nxa i-customer vele ikwazi ukuthi kuMampofu lapha ngahamba ngiyathola amateka kanje kumbe ngiyathola impahla ezinje.
isi-customer isibuya usuyitshela ukuthi hayi ngiphathisile last week kodwa i-cargo truck ilahla impahla ngoba impahla zitshontshiwe impahla zibanjwe sokunzima akusafani before lockdown before kuvala amabhodi ukuthi konke ubukwanisa ukuthi uzenzele noma i-customer ikulayela babandebele athi ngifuna isokisela i-blue yabo kwasenza kadingela i-blue but nxa usebenzisa omunye umuntu sokunzima kakhulu kunzima. Ukhuluma ukuthi ulahlekelwe imali lapha ilahle ukuthi bongasela business kumbe walahla sibili. Hayi imali ayilahlekanga ukuthi bongasela business ilahleke ngokuthi ngithe njengoba amabhodi evaliwe siyathumela abanye abantu ukuthi basithengele thina sisazihambele so bona abantu esasibathuma abaningi bakhona abathembakalanga so ilahleka ngakhona okhuyana ukuthi between ukuthi impahla zithengiwe zafa ucargo truck wathi zilahlekile yena lwana okumele akuthengele ngalazilela imali abese sithi imali ilahlekile yikho ukulahleka kwemali. Hey so nxa unganika umuntu imali lapho ukuthi ebeyirana khona ngale bese utshela istory siphelela khona. Ya isiphelela khona lapho yabe ngalanto ongayenza ngoba ibhodi ivaliwa ungeke umlandela ungeke ukuthi uzambophisa ngapi. Akuloyeki. Ngiyawudinga Ndebele umuthi linganceda nxa lingawuthola lo ukuthi nje ngigqugquzela uhulumende avule ibhodi ngiyawudinga umuthi. Singakhangela last year lapha abantu abaningi bebehlezi ezindlini lapha bengenzi lutho beliphila njani? Kunzima baba Ndebele kunzima ngoba kusixabanise kwazi kwasixabanisa ivini labo landlord esibabiza sithi ngomastandi esihlala kibo kwaphinda njalo phezulu kwalokho i-city council isisivalele kokhothama lapho esasenza khona ibusiness i-city council yavala edorobheni ukuthi abantu bengathengiseli edorobheni babuye emalokishini so ngokwenzakala konke khona lokho kube lobunzima ngoba ngikhuluma kwezinye izindlu vela uvunyelwa khona ukuthi ufake umsika ulandlord yakutshela ngifuna umsika egedini lami wonke umuntu njengoba sesasuswa sonke ku-CPD area salethwa ngapha emalokishini sokulobunzima bona buyana ukuthi ama-customer khona asevelanga ngoba sokungawo ukuthi senithengisela bona la abantu baka-113 kuphela anisela amanye ama-customer from emayadini njengalokhu anade siwenza kokhothama ukuthi bokuthenga uze kuthengela amakibo so kathi siyabe sesibanga ama-customer ngoba uzathola ukuthi elayini neyi-1 Ndebele imsika iyafika 5-6 so kuba lobunzima yena lwana ukuthi ama-customer khona uyabuka thatha nga la khona kuyana ukuthi ngesikhathi sama-lockdown covid abantu abaningi bahlala emsebenzini bengasebenzi ama-customer okuyiwe esathenzela kuyena la kumele ukuthi ngayasebenza so kwaba le loss of business nxa kusiba le loss of business kuhlangahlangene nje lokuthi ama-customer khona vele awala mali lokuthi sonke sesithenzela e-area neyi-1 akusafani ukuthi abanye babe ku-CPD area abanye bebeselokishini. Ngiyambona abantu lapha bezama ukuthengisa kubo WhatsApp lapho ukuthi umuntu uyacreate igroup ye-WhatsApp ebe-advertise into zakhe into ezinjalo liyake likuzame ngona. Hayi data Ndebele idatha iyadura maye usungakuzama yes siyakuzama sibili but idata ukuthi data ilingani lemali lalibhadala ukhothama. Hayi idatha iyadura Ndebele idatha iyadura ngoba on a single day nxa uyakufaka istatus is 24 hour so okuthi ukuthi mina kumele every day ngibe ngifaka i-status ukuthi ngi-update ukuthi ngithengisa lokhu lalokhu idatha le i-weekly data yabi 200 bond yabi 200 bond which is imali oyibhadala ngeviki so nxa sesicalculate ukuthi compared to ukhothama lokuthi ku-status ayisibo bonke abazavula i-status uzathola ukuthi la nxa ule 100 contacts abantu abazavula i-status sakho bangu-20 kuzahlala kuvula abantu njalo nje bona laba bavele bejayela ukuthi ngingangena ku-status kaMampofu ngizathola lokho laba bangala data ke kuyathengiseka sibili kodwa kule challenge lakhona yokuthi kulabanye abantu ababe ngama-customer ama-potential customer abantu asebekhulile abanye abantu abalama smartphone abanye abantu vele abathanda indaba zokuvula ama-status so wena nxa ufake ku-status it means ukuthi uzahlala uthola bona labana abalutshwane vele abakulandelayo laba abanye ungeke uhambe utshela abantu ukuthi hey buya ngapha mina le status ngiyathengisa mfake ku-status kunzima idata. So li-advertise njani ke ngona abantu basethengisa amapeki? Siya-advertise kuphela nje ukuthi asila ngenye indlela esingayenza but ama-customer ngona mina mbonani malutshwane abamanengi yeso kusiya ngokuthi ulama-followers anjani ngabe ku-Facebook kumbe advertise ku-Facebook kumbe advertise ku-WhatsApp but nxa kuyikuthi vele abantu olabo ophila labo njengokuthi nxa uthengisa amatamatisi Ndebele itamatisi uli-advertise njani ku-WhatsApp ungeke ufaka amatamatisi abo$4 for 5 wafake ku-status obvious abantu abazavula balutshwane laba abanye ogogo laba abanye abahlalela ukuthi ngeke bazihluphe ukuvula i-status sakho so kuyathengiseka sibili khona kodwa mina mbona antu ama-customer esuka sibe la abi manengi njengokuba nxa sasithengisela ku-CPD area sibanengi kuyi-weekend kubuya imhlobo yabantu.
sikhangela ukuthi wena ungu-chair-lady we-BVTA lapha. I-BVTA ilincedisa njani entweni lezi? I-BVTA mina lokho ngajoyina i-BVTA ngo-2016 yasincedisa kakhulu ngolwazi. Even sikhuluma ngazi indaba zoku-advertise impahla esizithengisayo ku-social media. I-BVTA yafundisa wonke ama-member mayelana lekuthi u-advertise njani, uyenza njani ukuthi uthole ama-customer. Konke i-customer care imfundiso besiyithola ku-BVTA. Yasifundisa ngolwazi mayelana lamalungelo ethu. Amalungelo ami as umama othengisayo, amalungelo ami as a cross-border trader. I-BVTA yasiza njalo ngoba mina ngiyi-cross-border trader besihamba emabhoda lapha singelalwazi. Singakwanisa ukuthi siyahlukanisa ukuthi kule difference between umuntu weZimra lomuntu we-immigration, umuntu we-customs, into ezinjengalezo. So besithi nxa sifika lapha emabhoda ipolisa labe liZimra, isocha ngu-immigration, umahobho la yiZimra. But i-BVTA yasinceda ngolwazi yokusilethela bona abantu from kuma-Zimra offices ukuthi basifundise ngokuthi kahle kahle vele nxa kuthiwa iZimra kuthiwoni. Yaphinda yasinceda njalo ngokuthi isihlanzele city council. Baba Ndebele mina uqala vele benzisaba nxa ngathiwa kuyi-office vele i-office bokuyinto ade ngiyiqhuqa sibili ukuthi ngiyafika ngikhulumeni. But ngokufundiswa i-BVTA, ngokuhlakaniphiswa i-BVTA, ngajayela lami ukuthi siyaba lama-meeting lama-city council besitshele okufunekayo lokungafunekiyo, besifundise even indaba zama-bylaws, besifundise even nje ngayo nje u-city council wethu as ama-vendors lama-traders. So engakutsho ukuthi i-BVTA yasinceda kakhulu as uwa-13 even ogogo khathesi ngesikhathi se-COVID besiba lama-meeting e-city council abaningi besingakwazi ukuthi uthiwa kule Zoom meeting. Lami nginje Ndebele vele ngangayazi kodwa ngenxa yemfundiso ye-BVTA isifundisa ukuthi ungena njani ku-Zoom meeting, uqalise njani, wenze njani. So ibisinceda nje kakhulu ngolwazi la nge-advocacy ukuhamba isikhulumela nje ema-ofisini amakhulu, ama-ofisini abo-city council yena la abo-Zimra. Sike sezwa lapha ngesikhathi se-lockdown uhulumende sithi uzanika abantu abanjengani izimali zokuthi liphathiseke njengoba liluza ibhizinesi. Uthole malini wena evela uhulumende? Imali yana sayiphiwa sibili. Angisakhulumi kahle ukuthi mbe 600 RTGS mbe 60 ngoba engikwaziyo ukuthi imali yakho ngathenga 10 kg impuphu. Anzange ngikwanisa ukuthi mbe ngiyewodi ibhokisi emarket elamatamatisi kumbe ngikwanisa ukuthi ngiphathise ngale South Africa ngithenge 100 rand ngoba i100 rand vele engakwani ngesikhathi imali yakho nasithola. So thina sasikhangelela ukuthi la nxa uhulumende esinika u60 lwanamba u600 at least ngawayephume kumbe ngu60 US kwakuzaba ngcono Ndebele ngoba singakhangela interbank rate yakhathesi nge60 US lami nganizathenga amarandi okuyawoda. Ngabe ngaphathisa ngawoda kodwa lesa ayitholayo hayi mina ngathenga 10 kg impuphu. So ufisa ukuthini kuhulumende njengoba seqalisa ukuvula kulama challenges when ufisa ukuthi? Mina ngifisa ukuthi ngabe uyasinceda phela uhulumende at least angazi kumbe asinike kumbe kube isort of revolving fund ukuthi sikwanise lathi ukuthi sibukele back on our feet. And akunanzelele ukuthi inengi lethu vele esisekuthengiseni almost abanengi bethu ngomama. Singama single mothers, singabafelwakazi, asila another source of income ngaphandle kokuthi sithengise. And kumanje siwiswe isikhathi sama lockdown COVID lokuvalwa kwamabhoda iyona imali yokuthi sibuyele back into business asilayo. So besifisa ukuthi nxa engasinika asinike maybe imali yakhona ingena kumbe i-foreign currency. Ingaba maybe loan yokuthi kumbe asinike for 6 months kumbe 1 year ukuthi sivuke, but at least like afake something uhulumende asincedise lathi ngakhona alakho akukwanisayo. Ngoba singakhala ukuthi sicela ukudla sizakudla Ndebele kusasa ngivuke futhi inhlezi phansi, but nxa singaphiwa imali yokuthi lathi sivuke sibuyele on to back to our business kungaba ngcono. Kula ukhuluma ngento zenezama revolving fund bakhona yini abantu osebenza lapho mhlawumbe abathi ngemva kwe lockdown behlule ukuthi be continue bengabe ngasela icapital yakhona? Hayi banengi kakhulu Ndebele, banengi kakhulu, abanengi lendlala indlala ezindlini ukuthi abantu abanengi besebelamba khona konke engikutshiloyo ukuthi abanengi babe ngama single mothers, abanengi babe ngama widows. Singananzelela ukuthi ngensuku zakhathi sesiphila kizo kwalutshwana ukuthi uthola isihlobo esithi hayi mina ngizakuthengela ukudla, hayi mina ngizakubhadalela ischool fees. So banengi kakhulu asebayehlule ukuthi babuyele back ku-business ngenxa yakho nokho. So nxa kade uhulumende enganceda abantu abanjalo mina bembona ukuthi bokungaba kuhle kakhulu. So indlala bekunzima lapho? Hayi indlala kunzima. Ngoba even lami nginje abantu bengabona ubududla sokwaba ama-BP ukuthi sesigula nje uhlala sile stress ngama-BP kunona kuseyikho ukuthi kunona ukuthi umuntu uhlezi kuhle. Ngoba singananzela khathesi lokho kusileyo
asikadli lutho. So kuzafanele ukuthi sisidle emini ubudget ukuthi khona uzakudla futhi kantambama. So okungangokuthi ukuthi that's 2 meals per day. So ama-household amaningi sebesidla ka2 ngelanga. Abanye vele bahle badle ka1 ngelanga. Khona lokho ukuthi abasela ngendlela ukuthi bayenzele. So abantu abaningi abakubhizinisi elinjengelakho abanye abangasebenziyo abasenelisi ukuthi bedle kathathu ngelanga. Hayi abasenelisi. Abaningi mina embaziyo esasithengisa labo, esiphila labo esithengisa labo abasenelisi. Umntwana usehamba esikolo engadlanga lutho engaphathanga ngitsho umphako. Abuye vele esikolo afice akuphekwanga akulanto yokudla. So abayisenelisi. Njengoba sikhuluma ngokudla nje lokho. Manje ezikolo lapha abantwana ukuhamba nje babhatalelwa njani? Sifile Ndebele ngesikwerede. Isikwerede njengamavenda lama cross border traders sifile ngesikwerede. Kunzima. Kunzima vele mina kathesi lonyaka ngilaye obhala i-A level. So ngiyazibuza ukuthi nxa uhulumende ngakontinue lokho esinganikwanga imali zokuthi si-start ama-business kumbe singavulelwa ngamabhodi. Iyona i-exam fee ukuthi ngizayibhadala ngani angikwazi. Kunzima sibili ngoba ukuthi angila omunye umuntu engikhangelele kuye ukuthi ngibuza ngincedise. Kumele ngidinge vele imali ye-exam fee ukuthi ngibhadale. Yeah, sesiphetha lapha lina lingathini? I mean, maybe before that. Sayasibona abantu bekhala abathengisa bekhala ukuthi bahlutshwa ngamapolisa, yaweka city council into ezinjalo. Liyake lihlanganela lo yini uhlupho nalo? Amapolisa city council ahlupha. Khathesi uhlupho ukuthi sokufana namapolisa eze-therapy lawo sengomakhokhoba. Ungabona ipolisa leze-therapy sokumele ugijime ufihle istaff sakho. Ungabona ipolisa sokumele wesabe. Futhi kube buhlungu kithi thina omama ngoba ezikhathini eziningi amapolisa angikhona nxa engakubopha sweli bribe kumele vele udize. EZimbabwe sithi thina kuthiwa i-survival of the fittest ngesikhiwa ukuthi khona kukhana ukuthi usile lawo kumele udize. Nxa ungumama ungalawo umdizo kumele lawo ofe balokuthi bona nxa sebekhuluma amapolisa ethu uzanikani ngakwekela uzangenzelani. So kuba nzima vele nxa umuntu ongumama ngoba uyabusukwazi nxa umakhokho besethe ngakwekela ngizakwenzelani wasinest. So kunzima kakhulu. So kube next kube sekuyini ke lapho? Sokumele lawo offer ama-services onganceda lawo empoliseni njengomuntu ongumama Ndebele. So lapha bafuna elikutshoyo lapha ukuthi amapolisa athi nxa ungela mali siyalala lawo. Yes. Nxa ungala mali sokumele udize nge-sexto bathi sextortion ngesilungu. Nxa ungala mali sokumele udize nge-sextortion. Nxa ule mali sokumele ufake imali but nxa ungala mali lawo ifaka khona ukuvisa inamba yakho niza kubona mbayimbayi. So kambe mama nxa uthengisa everyday ungalala labo everyday yini bakubona kona? Yikho kunzima phela sokumele ukuthi ngithathe nalana encane i5 use kade sengiyithengisile ngimdize. Ngoba Ndebele eqinisweni angeke mina ngiriske impilo yami ngenxa ukuthi ngifuna ukuyekelwa njalo for the sake of ukuthi ngikhululeke ngithengise ngikhululeke. Sokumele ukuthi khona ngikhana okuyimali okuncane ngifuna ukusave ngimdize ngapha akwekela ahamba. Kodwa bengabakwazi futhi amakhokho ukuthi wena vele imali uyayidiza everyday. Sike sananzela lapha egodini ngeke ngathenisa le godini bebesezibele paper bag. Oyi1 wakhona ngoyabe ethwele imali. Nxa bedlula kuphela la belijikela imali epaper bagini bedlula kuphela la belijikela imali avoida khona okhuyana ukuthi kugcine sokufika endabeni zokuthi niki inamba yakho niza kubona mbayimbayi. So nxa yena lana imali kumbe ngithengise $2 ngelanga yiye sendiza ngayo sokusithi ukuthi mina sengisala ngalalutho. So lilakho yini ukuthi le ndawo lapho lingacomplaina khona ukuthi umuntu angathi niki inamba yakho nxa sekufonela ukhulume layo ku WhatsApp ugcina ama message uhambe ebantwini becouncil ukuthi nanku lapho kwenzakala so? I-problem amanye ama-cases uyareporta vela indawo. Kwesinye isikhathi le mapoliseni kuze-therapy yena le abathi friendly unit kwakhona kwesinye isikhathi bayakuhleka. Nxa ngifika nginje mina Ndebele ngisidlula ngisithi kulo mpholisa lapha engithe ngivela kumbe ngisidlula sivele ebhoda wathi kimi uthe wathi ngenze njani. Bahleka kwesinye isikhathi. Bakuhleke lokhana ukuthi size sibe lenhloni zokureporta indaba ezinjalo. Ubona ukuthi ukuthi ngikhululeke lami ngiphile kuhle ngcono ngithule. Okunye sithula sife lakho. Silemfa layo. Ngoba uyabusaza ukuthi lapha naye akuncedi ngalutho vele nizafika ngihlekwa vele ngamapolisa ukuthi wena sidudla labantu bebona ukuthi ududla bakho. So kuba nzima vele ucina usithulela. So ngani licala phela ukuthi ube lo mzimba omkhulu? Yes, sokulicala ukuthi ube lo mzimba omkhulu uphinde ube livenda uphinde ube li-cross border trader. So lingathini ndina kuhulumende lapha kuyini elifisa ukuthi ngahulumende yakwenza? At least kube lezi ndawo lapha esikwanisa ukuthi singomama sikhululeke.
nxa sihlangana le corruption nale njenge-sextortion, sihlangana loku-abuse ngamapolisa e-city council, la ngu-abuse ngamapolisa e-ZRP, la ngu-abuse ngama-ZIMRA officials. Kube le ndawo eyabantu esibathembayo, ama-offices esiwathembayo, ukuthi siyakwanisa ukuthi siye-reporta lawo ma-cases sikhululekile. Sikwanise futhi ukubona ukuthi kuba le follow-up about ama-cases lawo, ngoba kwesinye isikhathi uyaripota Ndebele awuthole le follow-up ukuthi i-case yakho ayiripotayo umuntu wangikhona kwabanje. Kuba indaba nje ephelele emoya. So kube le ndawo yokuthi kube le follow-up yokuthi silandelele ukuthi sibone ukuthi indaba yakhona iphelele ngaphi. Siyabonga umama Mpofu ngokusitshela lina lokho elikuhlangana lakho nxa lithengisa. So this was a program where we was chatting to Pretty Mpofu, who is an informal trader, and she's also the chair lady for Ward 13 under the Bulawayo Vendors Association. And we were talking about the challenges that are faced by vendors, especially looking at the COVID pandemic and how most of them they're failing to recover, and the closure or the continued closure of the border has actually affected them, because most of them get their stuff across the borders. But also the sad part is that despite all these challenges, they still face abuse, harassment from city council, police officers, Omakokoba, Amapolisa, ZRP, and all those kind of things. And we hope that authorities are going to look into these issues and find a way, and an easy way where vendors can actually make their reports and these cases are attended to. My name is Zenzele Ndebele. Have a good day.